İmatur til, etkem enkemnin tili, dip yazgan büyük Tokayыбыз. Hem o min qabat haklı. Her kim için dünyadaki bir küp tiller arasında en kadirlisi, tevgi tapkır sileşe başlagan ana tili. Bu bizning bala şağımız, birinci aralaşığımız dili. Bu dünyanın yemin, tüsün, zevkin, kim arkalı, koyşan bildimsin. Bişikten ök mini iletişim, tuğan tilim bağrım, sin ol, sin. Kirpiklerini yamala da sen eytesin. Әкірінігіне мені тыңлап, йоқлап кетесің. Йымшақ қайым, матур қайым, йоқла сен балам. Сен оянған шылдыным, сабый қайым, жаны қайым, яныңда қалам. Әллибәллибәу. Neni ayak kul kaylarım yalıtsın sinen. Tevfikli bulup üsersin sabayım minem. Yumşak kayım, matur kayım, yıklasın balam. Sen uyangan şıldıным, sabıy kayım, canı kayım, yanında kalam. Әллибәллибәу. Bu ebi varmak. Bu devleti varmak. Bu eti varmak. Bu eni varmak. Bu seydeş ulım. Milletine doğru kalır buğun. Tatar tili ol, bağlarım. Tuğan tilin, tuğan ilin, tuğan yurtun, tuğan yurtunu yaratu, tuğan tilini yaratu, ekiyet, rivayetlerden başlana. Ya güzeli bağlarım, benim yarıma kili butur güzeli, kili güzeli, eyde güzeli bağlarım. Filminde, ben sizge hazır. Bir ekiyet okuyayım. Burun zamanda, gece komanda, sayıskan sotnik, urdek üretnik bulgan zamanda, yaşayandı, bulgandı, ebi bilen babay. Lirik герой нинди вакытта китапка мөрәҗәгать итә? Нигина? Лирик геройга бик авыр, аның күңеле төшкән, аның рухы төшкән, аңа бик күңелсез. Һәм шул авыр чакларында лирик герой китапка мөрәҗәгать иткән. Мин, Морозов Виталий Юрьевич, Пермь шәһәрендә тудым һәм шунда торам. Мин татарча беләм. Исәнмесез. Минем исемем Магомед Абайхан. Мен Төркиядән килдем. Бердә Казанда, Казан Федераль университетында магистратурада укыйм. Анем Кырым татары, әтием Кавказда яшәп торган Карашай төркияләрендә. Мен татар телен бик яратам һәм сөйләшергә телим. Индезрәк татарча сөйләшәм дә. Исәнмесез, минем исемем Булат, 37 яшь, Казаннан. 2003 елны 3 айга дип Америкага киткәнем, быел 16 ел була. Әле һаман монда, Американың Миссури штаты Сент-Луис шәһәрендә яшим. Тормыш иптәшем дә татар, Казакъстаннан.
Хәзер балабызны да татарчага өйрәтәбез. Әле сөйләшмей, но аңларга тырыша. Min İlyas Çetin. Min Türkiye'de yaşayım. Benim eniyim Tatar, hem etiyim Türk. Min Türkiye'de bunda dostlarım bilen Türkçe sileşem. Kazanga tuğanlarımın yanına kayıtkaş, hem de ide Tatarça sileşem. Emin Tatarça sileşirge bir katı yaratan. Benim tuğan tilim, Tatar tili. Başka diller üzerince matır bulsa da, bu stilinin yangraşı. Başka. Dünyada en matur il, ol benim tuğan ilim. Dünyada en matur til, ol benim tuğan tilim. Tanış bulayım. Min İrke, min Ayselу, min Tahir, min Lian. Min Aynaz, min Samad, min Mars. Biz Çuvaşistan Respublikası Batır rayonu Sıgıt Orta Mektebi okuçuları. Bizning tuğan tilimiz beyik Tatar tili. Yüz tuğan tilimizni bik yaratamiz. Biz mektepte, uramda, hem evde Tatarça söyleşiriz. Tatar cırlarını yaratıp tırlıyız, hem cırlıyız. Tatarça kitaplar okuyuz. Biz Tatarlar urlanıp eğitemiz. Ey sin tilim, batır tilim, gurur tilim, jirde yıldız bulup balkıp durur tilim. Halkım tilim, halk tilimsin, yürek tilim. Kileşegim işin, мәңгі керек, туған тілім. Аралашу шарасы буларак, тілнің бүгін тұтқан урыны киләчәге ішінде борчыламын балалар. Тіл бітсе, ул тілнің иясы болған халық та, милләт тә югала бит. Шуның ішінде туған тілебезне қадірләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү һәр беребезнең изге бурычы. Татар милләтенең өмете сезгә, киләчәк буынга тибәлгән. Син кем дип сезгә сорау биргәндә, күкрәкләрне киереп, көр тавыш белән мин татар дия белергә кирәк.